Pozdrav svim gledalcima. Danas se nalazimo u Južnom Banatu. Najčešća pitanja od strane proizvođača u proteklom periodu bila su vezana za pojavu korova u pšenici i ječmu i za oštećenja nastala golomrzicom. Upravo će to i biti tema današnje agropatrole. Evo, upravo se približavamo parceli u Bavaništu gde smo uočili, dijagnostikovali navedene probleme. Nalazimo se u Bavaništu, na parceli pod pšenicom. Pšenica je u proteklom periodu pretrpela stres od golomrzice. Kao što možemo da vidimo, na samoj pšenici se i dalje vide oštećenja na listovima, međutim, čvor bokorenja i korenov sistem su kompletno zdravi i ona se uspješno oporavlja. Evo, ovdje smo uočili širokolisne korove. Ovdje možemo da vidimo gorušicu, prilepač, odnosno galijum, palamidu. Međutim, iz godine u godinu, zahvaljujući promjeni klime, odnosno sve blažim zimama, imamo veću zastupljenost efemernih korova, kao što su veronika, kopriva i mišjakinja. Ovi korovi znaju zbog svog niskog habitusa da budu itekako konkurencija gajenom usevu i zato ih trebamo adekvatno tretirati. Imamo sljedeću situaciju na parceli. Usev koji je pretrpeo određeni stres i korove koje trebamo da suzbijemo. Dakle, potreban nam je preparat koji je sa jedne strane izuzetno blag, odnosno selektivan prema gajenom usevu, a sa druge jako efikasno u suzbijanju širokolisnih korova. Ono što može da odgovori ovim izazovima jeste herbicid Biatlon. Biatlon se primenjuje u količini od 50 grama po hektaru uz pola litre okrašivača Daš. Što se tiče vremena primjene, on je jako fleksibilno i kreće se od trećeg lista pšenice do potpuno razvijenog lista zastavičara. Biatlon predstavlja kompletno rješenje za vaš usev pšenice kada su u pitanju širokolisni korovi. Radi se o herbicidu koji je izuzetno selektivan prema gajenom usevu, suzbija širok spektar korova, suzbija korove koji drugi herbicidi ne mogu, izuzetno je kompatibilan u tank miksu sa fungicidima i regulatorima rasta. S obzirom na vremenske uslove i na trenutno stanje pšenice, i bolesti kreću ranije. Tu mislimo pre svega na bolesti lista, pepelnicu, septoriozu i rđu. Preporuka je da se uz herbicid Biatlon koristi već dobro poznati i provjereni fungicid Duet Ultra u dozi od 0,6 litara po hektaru. Provjeren i pouzdan fungicid i dalje po najboljoj ceni. Hvala na pažnji. Nadam se da smo pomogli savjetima u borbi protiv korova i bolesti. Pratite našu agropatrolu ukoliko želite da budete u toku sa aktualnostima iz sveta poljoprivrede, a također za više informacije možete nas zapratiti na našoj zvaničnoj web stranici i na socijalnim mrežama. Vidimo se u sljedećoj agropatroli. Prinos plus za Profit Plus uz BASF rešenja za poljoprivredu.